morning. I also welcome our friends and family who are worshiping online with us on Facebook or YouTube. Welcome to Second Samoan Church. Our scripture this morning is, how good to sing praises to our God, how delightful and how fitting. The Lord is rebuilding Jerusalem and bringing the exiles back to Israel. Yo to vivi yatu ya Yehova. Awai lele ono fai pe senga ilo tato watua. Awai mata mo fie e ono lava levi inga. Lo ati na e Jerusalema Yehova. Fa poto ina e ia o Israel zatu ia. E manuia la tato sa pua inga ni tai au. Show
O tu wae le tupu o te whaanee I a te oe. O te whamanua tu fo'i lo suafa e whakavau lava. O te whamanua tu I a te oe I a soma lava. O te mia tu fo'i lo suafa e whakavau lava. O la tātou tatalo, let us pray. O mātou lolo tutu I lumo o la wafio I la mātou tāpua inga whaitele. O se taulanga e I la mapona pe au noa ma la wafio. Me lea o mātou wala awa tuai na ia awali tia le menei. Ia yailo wanganga pa ia. Mātou te watu ai le tāpua inga e te tau mono mea ma la wafio. We've carved out an hour and a few minutes of our day, of our week, so we can touch your garment. We ask that you come to us in different ways. Allow us to know you as you know us. In your name we pray. Amen. La tātou amata nei sauninga le pese se lau fast food fa o so ona ori nei. Oh,
never know if atalo fatua I le tato e kalesia. Pena masini ai le fiona le tete fona ma malu lau. Atalo fatu fo I le ofenga ruenga. Suma I o mo lato whanatua. Pape fo I le vasenga o ti akono. Di mutumai tai ti akono. Atalo fatu fo I le mamalu o le tato whale ia nei. Tupulanga talavou. Tato ofa pese. Tupo ni ava noe fatalo fatu ai e tato wo ma au mema mai. Kum whana mafuta mai le nei tapo inga I lungo le Facebook Live. O le tatalo ia maua o mai tato le fasoa le nganga pa ia. Tusai fo il neva yaso. O te mineo la tato tatalo. Let us pray. We have this habit, Lord, that we gather at the beginning of every week around this time. We gather on these hallowed grounds, trying to discern your will, to seek out your face, to get some instructions from your glory as to how we ought to live our lives this week. And it's funny, we like the rituals that our ancestors and parents have put together for us. They're nice and comforting. And we've also discovered that through the scientific methodology, when we are able to focus on the rituals and have no mind of it, we're able to blossom, such that in the finitude of our beings, we are able to discern the infinity that is yours. In the limitations of our rituals, we're able to discern your divine will. And in the constrictions of our lives, we're able to see the freedom that you have in store for us. So as we gather here, going through this ritual that we have every week, we are very, very clear that when we allow our minds to be at peace and to be quiet, when we don't pay attention to anything but that which we're used to, somehow we're able to see you in your glory. And that is our wish this morning. As we go through the mundane, we are able to see the sacred. As we go through the secular, we are able to see the divine. As we go through our ritual, we are able to discern your will. And it is our quiet prayer that at the end of our time together, we are able to see you in each and every one of us and to be equipped to see you in the eyes of the stranger. Not only that, but as we participate in the environment, as we are impacted by the inclement weather, we somehow are reminded that you hold our existence in your mighty hand. And as we walk out into the world this week, we are ennobled by that idea. The fact that we have this access to you through Jesus Christ, it puts a little bounce in our step when we go out in the world knowing that we are made in the image of God, the mighty God, and we were saved by what Jesus did for us 2,000 years ago. Le masania madou le li ie peona esi la fia. Matou te pena I le vaiaso, matou usu maila ia I le amatanga o le vaiaso ma le vaiaso. Le masina ma le masina.
I le nei lava masani e pe o na mātou whaia i le nei tai ao. Ala mātou te talo le li ie. Ina I oa le avea la mātou masani ma mea mātou te loa atuai le whaali fau o la o fio. I oa nei avea la mātou I loa I mātou o tangata mo mātou vai vainga. Mātou te le loa ai le whawavau o la o fio ma le malosi o lo mana. Ala mātou te talo I avea lo mātou I loa o mātou vai vainga. Oa I mātou waia o ni tangata. Whaima mea mātou te manino ai le malosi o la o fio. Lo mātou te talo lele ie ina I oane I o mātou whaitau alau tuspa ia e pe o ni whangongo tangi ao. Ia mātou whaitau fau. Ia o fo inei o mātou whaitau fau e pe o tangata. Ilo o ieiso lātou whamoe moe pe whamoe moe ni atua ese. Ia mātou whaitau fau malo mātou I loa. E te au mai ia mātou le mea ai e te tau ma le vaiaso. O na mātou marolosi e fo I le o atu I le lalolangi. Whaia lau fe au. Moli mau I lo finangalo. A mata ia I mātou I Yerusalema. Tafe atuai nu ese. Ia meise lalolangi au au. O le mātou whaaftai le nā I la wafio le li ie. Langona ai le nganga whaaftai o le tangata. Na ue whaasoa mai ia I mātou I loa ese ese. O mātou ola tului ai le nei lalolangi. Na mātou I loa ai la wafio. Au lei lava se upu I o mātou ngutu whaauta o e sila fia ma mai o mātou mana tunatunga. Tanga I le ese ese o I mātou. Ese ese I tu o le nua nua o lo mātou I ai. I le nua nua la le whaatua tua. Ese ese fo ia mātou ngangana. Tu manga I whanua. Au le mātou tatalo le nei leli ie. Ia tasi I mātou I la o fio. O whea lava le mea mātou te io I ai. I mātou woa ma le nei mautinoa. E te whina ngalo malie I tangata. A mata I lo mātou atunu u Samoa. E o lo mātou whaasoina le nei ngangana. Le nei tapo inga. O na whaasolo atu ai lea. I tutuli inga o le lalolangi. Tui whawhangu ma ia I mātou. Ina ua whato a maua e tua a ma mātua. Le nei whatua tuanga. Sa talia pongi sa e nisi. Sa mātou wō fōi ono tā inga tangata. A tā mai fōi le longo. Na whatulanga leo o mātou whe au. Ina ia maua I mātou le sauninga. Melne o mātou I loa. E whaonga e la o fio. Whalapuputonga o atia e tangata. E moli mai e lau whatutuanga. Le whiua tā whea mai mātou le nei atunu utele o Amerika. O mātou o mai lo mātou whatutuanga. A le mea le nei o mātou I loa le ali ie. E te le mano no ai lo fina ngalo manuia mo tangata na e whaia. Pumo mo o lava ia I mātou o wa mātou e to e titi. E tua oifo I mātou ma le vasa loloa. O mai I mātou I nei lau ele te tele. Wa taita fola fo I le whaasoa la o fio I tangata ese ese I tu malanu. O na mātou te mua I lea. O na mātou paia tuai lea I a te oe ma mātou fia sa ili I a te oe. O wa te le mano no ai. Lo fina ngalo mo I mātou. O la mātou te talo lele I e na oane a vea lo mātou vai. E whaima awala e le malosi ai lo fina ngalo. E o fo I le vea le papau o mātou mawhauwhaunga. E whaima mea o le tupu ai maola le tala le. E o fo I le vea lo mātou musua.
e whai ma awala e punitia ai le alu o lau finangalo. O mātou tatalo le ali ie na ie iailau whamanuianga, le mātou potpotonga nei, lau e kalesia i nei, e le opo mala i a te oe mea o lo whengai mai mātou, e le ngate tono lau e kalesia, ia o le loto i whale fo i o tangata, tangata o atu motu, tangata lanu e ese mai, the dominant culture i nei, o e sila fia uma, atunga lunga o tangata, le taunga tā o le soifuanga, le tuai mai o mea fesosoani, o ia mea uma o whaima mea e atu ngalu ai mātou ma mātou popole ai, ma mātou le mautonu ai. Ale mafu angale nā mātou te lotu mai ai i lo whale tāpu ai. Mātou whaitaua o fionga, mātou whaalongolongo o whetalai mailo wa nganga pa ia. O la mātou talo leli i ne i eise ai o le nei aso. E te ape i mātou ma le nei langona ma le mautinoa. E te le tu la fua i ia i mātou. E alo lau tala le lei le nei aso i a i lātou. Lo lau ngaina lau upu. I alu ma le mana. Pe o le fatu pa ui le ele le lei. I loto ma manatu tai to tasio le atunuu. Me ia vi i ai lo suafa. Ia nala mātou te talo whaitele. Tu nātu i lumo la o fio whaatasi ma te talo al tangata lava ia te ito tasi. Ta māsa i e tali mai e tusa ma lo si la fio me uma. I le suafa Yesu Kiriso lo mātou o li imal whaola o mātou wole ma wala auatuai. Amene. La tātou whaawau nei sauninga il pese se lau fitu sifuru lima. Se lau fitu sifuru lima il pese la tātou pese ai. Yamatu, oh, for no, no, see. Ah.
mātou tatalo mo foai. E muli o na mātou wofo ina atu o tupe. E mo mua o na mātou wofo ina atu o mātou loto, manatu, maola ta ito tasi. E whai matau langa e pa ia ma malia e lau whaafafonga. Ta lia maia, le tau langa o whai e lau whanau. We give you, in addition to our tithings and our monetary gifts, we give you our hearts. Would you receive it? In Jesus' name, amen. If you're not a tuala tato feita wina, mai le whengainga tuai o le Isaiam ta upo e whase fulu. Upo e luas futasi le tolutasi. Our reading this morning is in your bulletin, the book of Isaiah, chapter 40. We'll be reading responsively in Samoan, verses 21 to 31. Isaiah fase fulu luas futasi le tolutasi. La tatou whaitau e pe ona masani ai. Tau te lei lo ea. Tau te lei whaalongo ea. E lei tauina atu ea i a te outou mai le amatanga. Tau te lei langona ea mai le whaawaina o le lalolangi. Na te li ua ali ia le ai. O whamasino o le lalolangi o whaia i latou e ia e tusa ma se mea whatau waa. O le so ina lava i latou. O le lulu ina lava ni o latou fua. O le hawa lava i le o latou pomai. O na o na ulafia i latou e ia. O na mawa i leo i latou. E a vea fo i a whae me o tamu tukutu o setu. O le nei, po ai ea tau te whaatusa i e iau. Po ai fo i mata tusa o wheta lai mai aile pa ia. Si te whae i nuna, ma o tō pae. O ai ea o mana whaia neia. Na te tete i na mai a tō au o whai tau ina. Na te wala au ia te la tō mua i o la tō ni moa. O no le te o na maa o simano na mana tene. Ia ko poe, se ale me te whaiane ai. I sa rā e lue, se ale me te whapea ai ua lilo lo uala i le li. Ua tu ua fo i lo whamasinonga e lo ua tua. Te tele loa ea, te tele whanoa ea, o le sua le wau, o le lilo le na whaia suri no le lalolangi. E le vai vai o ia, e le tinga ina foi, e le masu e ina lo na fofau. Na te apatua le malosi i e ua vai vai. A o e ua le ese malosi na te whaatupu tele i ai le malosi. Vai vai tinga ina sama matua, tau te lea foi, pa una vai lato. Mal tōs futasi. A oe whatatani e li, e toi whafu ina lo lato malosi. Lato te sia e apa au e veo a eto. Lato te tamo hoi, ai le vai vai. Lato te sama wali, ai le tinga ina. Mai le whengenga fōu le ngali a ma rekol mta upu mua mua. Paupe luas furuiva e whaangata mai le tōs furuiva la tātou whetau whila fuafoa i ai. Our second reading from the Second Testament, Mark 1, verses 29 to 39. It's in your bulletin. We'll be reading responsively in Samoan. Ma reko mua luas furuiva il tōs furuiva. O lātou rufafo i le sunako, no atu lole le fale o Simona ma Anterea.
o fatasi ma Yakopo ma Ioane. Na soso atu lea o ia I a te ia, o tango ifo ilona lima, o fatu I a te ia ilunga, o na mavaelo lea o lona maivevela, o na au auna lea o ia I a te ilato. Poto umane fo ile ai le fight toa. O le tae au wala po ai o ia. No rufafo leo o ia mamali watu ile metu ufua. Talo ai. Wala ato maua o ia. Na lato fai maile I a te ia. O lo sa ili tangata uma I a te oe. Malfo pe tos furuiva. Ia fa manuia te le maile atua le tatou faitau ma whaalongolongo I upo ana fionga pa ia. Tuma watu pe I a te ia lona lava vi inga. Nei maso umai o ile whaavavau. Isa ia lena tatou faitauina. E pei o le manatu tuli manu o le perfeta. A fai lava a tatou te maoni e sa ili le tua. Tatou te maua lava. A fai a tatou te pay attention I mea o lo tutupu. I le o langa o le tangata o aso taitasi. Tatou te loina I lava le iai o le tua. Ia le whainga tāo na te tonu tatou le mele nā. A wha mai le perfecto Isaia. Ai loa le tangata le tua whapena. E pe e lua manatu e tutupu I a te ia. Manatu mua e langona e le tangata lona whatawaa. Aise a wale ua va ai le sili ese o le tua. Le ua va ai le vani monimo mga luenga o na ao na whemaila ia oia u le tangata whatauwa. Kopo luskul fito o le tusi nantatou whaitawina. Nalo o atangi ai manatu o le tangata. E loa le tua whapea. Oi e au e manatu mai ai le pule o le lalolangi ao I a te au malo whatawa. We le silisili ese o le tua a o au e whatawa. Ai longa I se a e manatu mai o ia I a te au. O ua na o se au le tua o lo nofo I le li o le vani monimo. Ia manatu lua. A umi oi loa le tangata le tua ma mafuta iai. O nei loa le e ia o le tua e le pe o stangata. E le vai le tua e pe o le tangata o na vai. E le masu e ina lo na mafaufau. Na va aia tu role o le tangata I le mea o lo whaia le tua I ngā luenga o le fofoanga. O le ale mea. Ave le tua le malosi ia I latou o e vai. O I latou fo e le utele se malosi ia I e ave e le tua lo na malosi. O na whai mai lola ia o le tangata. Lo ua ngā ngae ia e whaatalitali I le tua.
Whaatalitali la ia I le tua. O e te whaalango I lo malosi. E whaalango I le malosi o le tua. O e te vaai I lo whaatauwaa ma lo le atoa. E vaai I le malosi o le tua. E au mai a le malosi I a te oe. Ona e si ia ne ai leo apa au whapeo aeto. Te mo e foi e te le vai. Nel nalo no lua. So le se senga lao le tusia. Isaia ma le mareko le na tatou whaitawina. Masalo pe afe tau sanga le se senga. Afa pea olo o mata itue oe tustusinga a perfetta ona e fatalitali e yala ia whapea I le tua. O le tala le tatou whaitawina e yamareko. O le tala I le whaatoanga o tausanga ona a fio mai leo le tua I lona alo o Yesu Kerisu. Tala le tatou whaitawina o le soso oina o le tala le tatou whai e le vasola o tea. Wa fio mai le tua le na whaatalitali I ai Isaia. Le ua liutino tangata. Le tua le na whaia le lalolangi I le amatanga. Le lo kou lea na whaia mea umalava. Le ua lin ni utangata nei, ua whai matangata e peo oi mau. Ona whai mai lola ia o le whaatalitali e le li. Tatou wō ia ai mawhawa ai lata mai tatou te avatu I le tala. Pe ele se whaatalitali e pe ona masani ai. Te whaatali ni a le ua whaasino manino mai e le tua. Lona malosi e mawhai ona malolosi ei tatou tangata vai. Pe ole whaawa wina le nā ole tala. Tala mareko o le tala I le whaato toa ina e le atua. O lana whaalinga na whaali ia Isaia. O le tala whai mai ua uma I le mele na tupu I le sunako I le vaiaso o mawai. O na whai leo le whaafe a Simona I lo latou whale. Atula le li ima o na soo o lo o ngase ai le tina o lona to lua. I le mai vevela. I ona whaatu lo le li I le lo matua ma whai atu I ia malolo na te ale o le vevela. Wai loe le tina o mawalo na malosi. O na tu lo le lunga matautua I le li ima o na soo. Ei lana mena tupu I laso na whamai le tala. Ua pā le tala ua manuia I le mother-in-law Simona. O na o mai lo leo tangata o le nuu mai o lato ngase I le li. O mai mai supa. Tangata utia I te moni. Nisi fo I mai vevela. I o na whai la I le li o le ngā ruenga. Wha malolo. Tutuli. Wha mai e pō mai lava le mea o whai lava le ngā ruenga. O tu never. Ia. O le aso lana so o ai. Wha mai na vave usu lava le li. I le mea tu fua e te talo ai. I think we're depressed le li. Ua tele ngā ruenga sa whai e ia I le aso na lumana I le aso lea. Pero me utupu I le li ua langona lona winga tangata ua vai. Ule fia mana o e toi wha malolo nisi mai. Wa a whai a sa o le winga o le li. O te mi umalava e pa I atuai le tangata I le tupao lona la e. E la ngona lava e le li I walatu le mana na ia te ia. E lo manatu le mea nana tupu I le li.
O me na halu ai o ia i le metu ufua i le vaveao au le i feala tangata. E alu e toe mafuta i lona tamaa. E alu se i e toe maua mai nisi whaalumanga whaalenganga mai lona tamaa. Ia wale ngā ruenga lea e whea ngai malatou. Whamaila ua su e Simona le li i maua atu loi le metu ufua. Whamaila ntala. Jesus o lo o su e tangata i a te oe. O lo fia maua e tangata le mele sa whai ana nafi. Telefo isi mai o lo whaatali mai a te oe le fale. Whamaila le li i le ai. Whamaila li i tātou wo ia. I isi ai. O tātou te fo i kapa Naomi. E tātou wo i karileia isi ai. Ina ia whaia le mea nā lai ona usau. Ele tāua i le li ia tangata ia mau lātou manao. Ele ono le lofo le li. Ono le loe le li e uti le taimi. Ele o tele ni tausanga. O le tau mawhai leo le tangata whapaleni lona i tua. Ma le vala au o vala o wina o ia i ai le vavau. Malona i tū tangata e whaita wina o na taimi e uma o na aso e tāle longo. So le memo mua la tātou te maua maile le tala le nā e le mana o le li e whai o ia ma o ngā tutonu o le tāpua i ngā tangata. Le manao ia avea va venga na ia whaia e whai ma whaalave lave e whai ma mea e puniti ai le iloa e le tangata o le atua. E le manao le li ia avea lona tūlanga e whai ma awala e whaalave lave i le tāpua i ngā le atua. A le tangata i le atua. So if you're following along with our reading, the first book we see this image of a person that discerns God's presence and came to know God such that he waiteth unto the Lord. That's the book of Isaiah. Isaiah waited unto the Lord and he encouraged his followers to do the same. Because if you were to pay attention to how the world works, you will discover that you need God. You need something more powerful than who you are. So the first book that we read, Isaiah, was encouraging his followers to wait unto the Lord. And then the second book we read, this is God manifesting himself in Jesus Christ. So this idea of a God that gives us strength in the fullness of time was finally manifested in the person of Jesus Christ. Which begs the question, how do we upgrade the conversation? How do we upgrade? What sort of waiting should we embody 1,000 years after Isaiah wrote that book that we read? And it's very clear from the story that we read. It's sort of like a constant waiting unto the Lord and do good works. If you take the person of Christ and say, well, what does it look like when you're waiting on the Lord after God has manifested in the world as Jesus Christ, Emmanuel? And the answer is that's what it looks like. It looks like a person that does health care, that feeds the poor, that does all the good works, and also focuses on God in the quietness of his time.
Uto maua mai le manatu o le whailaunga. Le whatalitali lea le tangata, le na polo ina e Isaia. O uma le afe tausanga o na whaali manino mai leo le tua lo na alo o Yesu Keriso. Tu I lalo le whataita inga tātou te whataita iai. Ma le whatalitali le te tauna whatalitali e tangata. O le a le whatalitali. Sau I nei le asosa e tāpua iai I le tua whaalenganga. O na alu role le vaiaso atoa ma whai ngā luenga alofa. Ngā luenga la veai. Ngā luenga ofo atu le alofa o le tua I tangata. O na ato o toa ai leo le tala le lei. So, o manatu mo muale na awane a vea va venga e whai ma mea e puni ti ailo tātou I loa o le tua. One of the big challenges for contemporary Christian, and especially the work of the church, is that we associate God with success. When things are going well, we said, thank God. Last week's game between the 49ers and the Lions, at the end of the game when the leadership of the 49ers was asked to receive the trophy, you may have seen this on TV. One of the things that he said was, I want to thank God first. Right? And now depending on your relationship and your knowledge of God and Christianity, you kind of scratch your head. You mean God was with the Niners and not with the Lions? Right? I mean, go figure. God is with successful people and not with successful people. And for some of our matured Christians, we're scratching our heads and we're saying, did this leadership take God's name in vain? I don't know. But my point is God total. You can't have a God that only comes to you during good times and abandons you during your time of need. You can't have a God that's worthy of praise if it only comes to you during your time of need, but forgets about you when you're successful. You have to have a total God. Ia male manatu muli muli. Awole ngalo le ngaluenga na esa wai. A whaia yeise fe au tāua mo I tātou I le nei tai ao o le nā. Si e manino le leile li I le mafuanga na laina sauia. E li sau e whawhanga tangata. E li sau e tutuli te moni. E li sau e whamalo mai. Na sau e tā lai le tala le lei. Na sau e whaasanga le tangata I le tua. Na sau e whai tangata sa ili mua le tua malana ami o tonu. Ngā ruenga nana sa wele li. E lo manatua le ngā ruenga foi le nā watu ina mai le kalesia ma au lotu ta itasi. Tātou whai I tangata. Ia lātou sa ili mua le malo le tua malana ami o tonu. A pule lole nganga o le tua I ate oe. O na whaia lo leo lo na fina ngalo I le lalolangi e pe o na whaia le langi. I remember when our children started growing up and going to different parts of the country. I was wondering how their souls are being nurtured. And it really is a call to the Church of Christ to stand up, to preach the gospel, to continue to have this engagement between us and God, because it's a good thing.
And to the extent that we're able to invest in the church, Catholic, in the church in its different settings, and to the extent that we're able to invest in this sort of gospel, not a one-sided gospel, not an Old Testament gospel, not just the prosperity theology gospel, but the total gospel of Jesus Christ that manifests itself not just in the leaders, but also in you. When you come to realize that you were made in the image of God, imago Dei, and that you have a responsibility to do that which is good in the world, and you take on that responsibility voluntarily, then the world becomes a better place. Le tusi muli le nale tatou te le ifaita wina o le tusi a Paulo i le kalesia Korinito. Whamaila na tala o whaapei o le Iudaia i Iudaia. O whaapei o se tangata vai vai. O whaapei o se tangata e nofo i le tūlafono mo i lato e na nofo i le tūlafono. Ina ia o maua lava nisi. Manai e o le image le nā. E tofu ale tangata ma me alu i le neiva yaso. A fe mai Paulo o whaapei o e mātitiva i e mātitiva. Ina ia o maua nisi. Mo le ngā luenga le tua. You have a lot of influence. You have a circle of friends and a trust circle. And the invitation for you and for all of us this week is that we have a positive impact. Offer words of encouragement. Offer prayers. Offer your listening. And in the process of doing that and doing that well, we will increase God's will on earth as it is in heaven. Ia maletala muli. Bayaso neina tau nuu mai ei palota i California ia i madou o loo. No nofo I nei, te manatu fo I lo whapenani si o le tunuu. O le wa amata nei o na Fili e le tunuu le nei o latu taitai. Te tau na participate tātou I mei e le mawhai o na tātou tu la foai I tangata e le o fautuaina e le finangalo o le tua. Le mawhai o na tātou tu la foai I tangata o lo fautuaina ese e le finangalo o le tua. E maise lava le tunu le nei o lo tātou no nofo ai. Tolus fuku triliona lana I tā lafo. Leo lo sa ili po ai o le atutongia. A whai ele whai se tala tangata kerisiano. Ona le iai leo le finangalo o le tua. Na whapaleni la ia I tangata vai, ma tangata matiti. Ma mafuanga na te tau ai. Ona tātou listala e palota ma palota. Ele o whai atu le whai au po whete palota iai a whai sau investment. Sa ili tala. Na palai lola iai o lo whatutua. Ia la whangata mai nei, ia upu whiwhilia, ia temi nei o la tātou whamantunga. Resi lea sakarameta a tātou. E lua I sakarameta o le tātou whatutuanga protesano. O le masani. E a tātou o mai I ai.
Ma lo tātou mautinoa e whaali fau mai le tua ia I tātou I me masani. Ona mawhai lea ona avea o le neisa karameta. Whai lea ona avea ele meni o la tātou tango fia. E whai masakarameta pa ia I le soifua ma le ola o le tangata. O upu nei o le nei sauninga e pe ona tātou maua mai le apostolo Paulo. Mai Paulo le lava po na whalata ina ai le li o Yesu. Ni tango ai le areto o tofi tofi. Tu ina atu I ona so o mawhape atu. Lo tino le nei o tofi tofi masui o tou. I o tou whaia le nei mea mawhamandunga I a te au I aso umato te ai ai. Mai Paulo we whapefo I le epu ina o umono lato ai. Si tie o lato luma mawhape atu o le epu le nei o le whengainga fau le I lo utoto. I o tau whaia le nei mea mawhamandunga I a te au. I aso umato te whenua ai. Wa o sa umato te ai le nei areto ma wheinu le nei ipu. Tau te whaailoa atu ai le maliu o le lii se ia toia fiu mai o ia. If you pay attention to our canon and our narrative, you will discover how important life is. In the very beginning, when Adam and Eve sinned, when they noticed their nakedness, they made for themselves clothes of plant leaves, the fig tree, to cover their nakedness. But God said that's not enough. So God killed the animals and skinned them and gave Adam and Eve clothes of animal skin. And you will see this theme throughout. Blood has to be shed. The Passover, the basis for this ritual that we have. It was the 10th plague in Egypt. And Moses told all of the Israelites, you kill a lamb, use the blood to save you from the demon of death. And then 2,000 years ago, Jesus provided this. And he said, it is finished. Your sins are forgiven. No longer must blood be shed. You can only access this salvation through faith, by believing. And that's what this table is all about. Our Catholic sisters and brothers celebrate it differently. We are part of the Protestant upgrading of that faith. And more particularly, we are the Samoan receptacles by which this sacrifice was given to. And it is my prayer that as we go through this ritual, that it really sinks into you. Ni se anga tonu o le tangata. Au le lofa lava o Yesu Keriso. Na maliwai o I e lungo o satauru. A o tātou wanga salapea. Fa mai Paulo na mumua la lātou tatalo. La usaunia le tātou tatalo e whaaftai ai I le tua. O na le nei tāu langa o fufongia. La tātou tatalo.
Na te tau lava o na oti I mātou leli I o leo pumoni lava le nā. Awa e saunia le te pena ina o le vā o le tangata ma le atua. Oe ua whai ma o mātou a li I o malo. Le ua mau aiso mātou wanga tonu I le nei lao ai pa ia. Nei ua ta wami o tonu wina ai I mātou. I lo wa lofa ma lo wanga le lei. O la mātou tatalo le ali ie. A mātou ai ma whenu. I la ngona I mātou le nganga whaaftai. Ina ua tau lia le tangata le ao ngā. I le fina ngalo la o fio. Mātou mantuaina la o whai ngā ruenga I nei. Lo te pena le la o ai. Le ngata fo I nei au I latou uma. Lo so o whaatasi o mātou whatutuanga I la mātou ngangana. La mātou tatalo le li ie I manuia I latou. So ni mai le li ie. Sa valinga alo no umalau e kalesia le nei masina. Ono lo suafa Yesu. Amen. O le lava po na tātou whaalata I nai le li o Yesu. Na ia tango ai le areto. O whaaftai e peo na uma na tātou whaaftai. Tofi lea matu ina atu I o na so o mawhape atu. Tino le nei wa tofi masui o tou. I o tou whaial nei mea mawhamantunga I a te au. I aso umatou te ai. I whakufo I le ipu ina umana latou ai o si tie I o latou luma. Mawhape atu o le ipu le nei o le whengainga fau le lo utoto. I o tou whaial nei mea mawhamantunga I a te au. I aso umatou te whenuai. La whapena wha un tātou whaia. Tūlai te akono. A maua loa te lia. Tātou tatalo pea. Whaftai leli e o no nei awanoa. Mātou te awai ai whamanuianga o retala le lei. Le ngata I whaalumanga whaaletino, au whaalumanga whaalenganga.
O mai ala ia o le malosi le li ia mātou te o atu ai le larulangi. Ma whaia e peo ne e fina ngalo ai. Whamanuia la o whai ngā luenga ngā lulue. Whamanuia fo i la mātou potpotonga nei. We thank you, Father, for this opportunity to commemorate the sacrifice that you made for us. Would you give us now the boldness and the humility to accept the gift of your Son, Jesus Christ? This is our prayer. In your name we pray. Amen. Kala tātou whai ulnei sauninga I le pese o sauni ala whi pese. Faiai,
whare tu mo kura ko se ni te o no malo se tsapi ye re o le da ho o mai pe le tu no no lau ai mo mo